Ki te riki iai nei ka tū te tākoro o whakangungu tuatahi a te kapa tamatoa hei e nei a rangi whakatānei. Me te aha ka pai ngā tākoro o whakangungu nei e mōhio ai tātou e pēhe ana te haere a te hunga pēra i te kaiako hou a Brian McLennan. Engari hari te mea ko ngā tamatoa anake te kapa e whakarite ana mō te tukinga tuatahi o te tau. Ko te whainga a te kapa Warriors kia kakeake anō rātou ki te taumata I kake ai I tērā tau. We've been training for so long now, and we feel like we're ready to go, and it's not long now. Saturday at North Harbour Stadium, we're looking forward to having having a hit out. Kua whakaingoa tia e Brian McLennan tana kapa mo te tukinga ki te Gold Coast. He tākaro e whakamātau hiai e ia ngā mahere mo tēnei tau hou. We feel like we're in pretty good shape. We just got to touch wood that over the next few weeks with trial matches, we hold up well, and and everyone gets to have an enjoyable experience and comes out of it healthy. Kua huri anō ngā whakaaro o te uri Māori nei o Kevin Locke ki ngā mahi whakangungu. Whai muri iho I tōna rarunga I te ture I tērā wiki. He isn't quite ready. He did have a run today, and he looks pretty sharp, does young Nobby, so he's a chance for the week later. Moko whiti atu ki te pāpaka nui a Maui, ko Benji Marshall te toki o te kapa whetu NRL. Kei te kawe rātau te rongo pai mo te riki ki ngā kura o te uru o Ahitereiria. I enjoy the title I have and being a role model, and if we can get a few more kids reading by being here today, it's great. Kei te whakarite a Benji Mā ki te tākaro ki te kapa iwi take o Ahitereiria a te rā horoi. Hei whakatepe ko te whitu pōro, e whakakai ngā nā piri wēpui ki roto I tana kapa hou. Engari kaore I ai te tākaro ki tana kapa o mua, arā ki ngā Hurricanes a enei rangi whakatā. I tēnei wā, he whakapai wera tāna mahi. It's fair to say that they're behind on everyone else, and we knew that would be because the others had a 5-week jump on them before Christmas. So certainly everyone's they'll catch up at some stage, so they'll filter in over the next 3 games. Ko te āwhina I te hapori te mahi a te kapa Crusaders I te rānei, ko Zach Goodford tētahi I whakātu I tōna aroha. Ka tūtaki rātau ki ngā Highlanders, a te Praire, Irina Smith, te karere.